Ebusian for my mom, Aquaba and found Bragana Sam TVGH, Messer like, comment, subscribe. Then your notification so that anytime you post a video with Seria, the real Japanese one. A Japanese nanka, and this is for San Muti, 1 million. No one but taught from some brother at all. So, ye can't say what changing to Galamsi when you feature it. And I would yaka some cool. Din same way you are to papa so. What their home tear be Casai. Kikan Sama Cassia, Mobaya, and the Galamsi. See, so that means who see as Galamsi, a big cost of war. A friend say, Boson da. Almighty Boson Lake Boson Chion. Chamaiti see and this for you could draw a so be their dongo, a 2 Galamsi or Lake Boson. A boss am rantia Marco Stopona and a junior is you mutu. Baby, I got Biancoti, Nana Jantua. And this Nana Jantua. Was it there, Connie dear, or more year, or man, or man. Yeah, okay. A whole Najantua. Na dear, would the year campaign, see a NPP. Now, if you move by a multi-match, will be a cotton 20 years. Or no pona must say what in the concession will be, yes, or 2 years. Would not go to 20 years. Now, dear, would do be back to 20 years. No. And you will see a conco to be or call them 20 years. That would they to be. Mohammed to be on your galamsey. On Quassassin Dumpo. Court a confirm on your galamsey on call hot no be now con so. And you will see a con them 20 years. I don't go to that there too. Yami too, obie too, ya can ya no tom. Eh, koyana se by. Dear nya enkofobi omde bibia so moment so ya sofo. Now so na so na me gina nipa ne nyankopon tem. Na we koso na we di na wo hwa. Onyame na wo so no. Obebo ahwe. Exactly. Obesore. Emre pamu na obesore. Mumma nipa tete, mumma nipa high. Oba ye unya bibia mo my Ghana. Debia, electricity yatum, debia, water bill yatum, fuel yatum, is a few Accra to Kumasi, untiminto. Last time I bedru Ghana, Chairman, me fa flight every Accra Kumasi, mentimi, medium tiako far bus. Oh, Abra nenya me peu. Ne koyana se by. Near wo president, nipa no bedu man, said Dr. Mahmoud Baumia, nen sheshe ye kama, near kodi dokone nchina machi. oh. Ni akoko di say measure warranty boot. Just how you know I want to say. Measure warranty boot. Number 2 boho go kwase na me de eye. Na nipa desani pa ya nyamia ya oba ne be ma wo no no agi ade o yedi. No akoto abama obi oso measure warranty boot. Na ne ba on the ote first class no oko. On the on warranty boot ni bi. Na se nana dem ko akufo Dr. Mahmoud Bamia say yemfa bibi di say STEM school mbra. Omie wonso wani omie menso mani dachi bi wonso batima be MP dachi bi wonso batima be DC dachi bi wonso batima be president wo se wo de wo mpe na wo de o pese o kwhye warranty boot na okugu kokoko so dokon nchinam enne wafu enne ye de nko ana wo pe na echina so baby wiase ko nanim amanfo ko moonsko amanfo ko sky so amanfo dwene adwene a eboa wo man enye dokon ne nchena mo ton whole president be gina na akoko kura no fear ne to ko so ne so na pad kura no na wo hwe sika ya de top pad na Dr. Mahmoud Bamia na dan ko omo man kola tablet Mumponsia dear, free of charge. Yes, nim internet. Mumponsia dear, no mummy, my Vinamus may MP DC ni a B. What you buy a coco? You could be a CSA calling now or matching coconut worry. Causing financial loss to the state bending now software chunks more. A bon some so far much more cash. I bet now my so AD or my ina. Now my demon carry. Into muka se musu nyame ampa nyankopon no momo na me catch NPP mpanifo say ye mpese e beko election we beba na mbeka che say enkofo bi ekokoye ekokukunkum na ntwe ene andade ene omsesa dabi bonsam otumi e woni ntumi che nyankopon ye wo malamfo wo NPP ye wo asofo papa wo NPP monso mo fa dwuma nso omsa no mo mpa ye ne ni o machi ne nya konchene na de o machechiri bia ne ye ntwetwam
esansa abane de ba beto me eduru ho na ye 3000 euros kwa ba bia me wo me twa ticket ba beto aba ye tu wia so ma ye sunsun ma dia mo ncha ase mubu no because 2020 last election na me dwene ho amenti ase say enuma NPP ye eniema ye just imagine obi abetima be fa koku e de 400 cities e de 3001 which allowance him about barrel store or can collect free. Now still Ghana pocket to about yes any paro. Yeah, tete. What do you want just yet? Into what case Omukun and Kenya and Yaman. Now so we will not take that excuse anymore. Exactly. And the MP we will never. Na die beti. Yeah, from the air campaign. Yeah, from the air can Dr. Mahmoud Mami and Numa Power. Yeah, from this. Miss my pump sick my put 2,000 euros at all. Say, you do not 2,000 Kababa Swaba. Yeah, boy, and what to honor. Soon, Jumanos no. Among some pimpany for Malama Cassia, Mon Paye, Monfatas Banamon, Cinnamon Trassi, Monasun, Sunchen Yankopon, Allah. I saw 4 papanos, Monsun Yankopon, and the Union Tom Tete have buying almost be enough from dear. Since the end to more Mawin San could dear this in change 4 years, if you the bid that and give you. He never no drew open young Ashley welcome vote. And until your best say, you pay excuse beer. Bibi was here at the tunnel quam, sat down on the animal say. I then declare Dr. Mahmoud Bawumia as the president elect for the Republic of Ghana. Near Baji Su, never be near Queen. Na enyema papa wa de bre na adwene woni tirimu no onfamre sanse wiase Queen yam koyachi biem. Me da ho bia before Metia no. Based on then I then declare Dr. Mahmoud Bawumia as the president elect for the Republic of Ghana 2029 and no one before me no trim. Na inshallah na Metia sim kwa de ye be ya from de campaign ye be duru ho a ye be ba be ye campaign nkrasi be wura akoka ensempa na kire wo mo ya kan ye sempanifo no mo be body ye to no ho ban sunsun mu ne physically e bibia sanse konfo ne no mo kɔ enye honamani nkwa na omoye no na de corruption ne bɔne a omo obi na frame sorry corruption ne bɔne a omo te ho omo din de eduru ho na Dr. Mahmoud Bawumia be so afan no osuo wi a ye no mbeka ho asem ye ntimi nsa ho man ye mfa nko ye chibiem enkokɔ nketenkete ye mfa mu man ye mfa nko ye ni wo ba no me pese ebusa wo a wotie me se wo de oba de ofata ne se obehye volunteer boot akodua akogu koko so ana me busa wo wo de on pese oba STEM school hwa de papa NPP de bae STEM school even omumpa ye hu se na omunim die enu so ye mo trading ye so mo sa no djuma aban treni omo no wodo omo asisi ho aban nyuma bia ne ye sa na baby omo ye no country de say Germany am call sa na omo ye no ani ye fan hospital ye treni omo ko school na hu se da bi we die nim de ofoma okay yam fa na fa hospital ne ye train electrician ne ye train plumber ne ye train we no omo ho aban nyuma bia ne afọ omo ho akoye. That's what MPP was doing. And no one MPP shares ye ne ye hu ni nyina na ye si ye mpe ye pedakọ na nkinam ye go to bo ho ensema ensem fata. Na wo de oba ne de obeye MP enye enche na joma ama manya be MP na wo de oba no nam koku ase na odua koku na obi nka se obi dua koku enyo ba odua koku eye ba won so be deserve so be MP bi on so be deserve so be DC ni bi 1600 for would you koku enye 6 would you koku enye because koku no company it has been flagged it has been flagged. They don't want to buy the cocoa. It's just that when in European Union no what be test and no a Mahama administration they don't want them to publish the findings because it would tarnish their image. It will bring their regime down. Into action the report to be out. What the come out. Different aim or publish it. Ya be your wage I would miss it. Findings they were Charlie on Yagor. Into cocoa no policy say dio cocoa onye into cocoa no gwa won to obi ampra oboto enti ye kase pa de say elton cocoa abokaw nkofo na gu adwuma we gu cocoa adwuma no enti obi an focus so on so be ma oba enya ni bi on so sefata ye mu bi sebe ne papa no me ye cocoa fu
na nso na duru horom na yɛkɔ school men yɛtimi akɔra be ne master's degree me wo faase me senka me ne hwan he na do me mfa ne si fom no na do me mfa ne si fom sɛ me ne hwan na nka me wo faase mienu bɛkɔ prempe college me sɛ omo kɔ no free no so ba ko kɔ adugyanfi na free my masa ɛka me free adugyanfi apie no those days me tua be 12,000 prince kɔ prempe nana kɔ prempe one city comment bi nana do nti enne nana no no doctor of optometry e Legon. Thank God. Ba kun so wi ono so medical assistant more job so area free education no. Can you imagine? Do you know that we have in thousands of people they can be like would you anime ko ho asemi when your opportunity anko school. Omanya na me musa se kenya no anka me ye ne day. Do this can me ye. Exactly. What I say? Me papa no tiase. It's very very painful. Me papa no tiase chama me si me kodi fees ya ho. Me timi de papa yetimi kɔ no ho ana bese osora ho mache bese 4. Me timi de papa nantia say okope fees ya mami. Those is not free my. Obeba o nya hwe. Ebu he timi ya ni apawo ni ma betre fi ni yakoboka na oyi ne ntoma all the asase kusi awowa. Sa akopum say me wi school. Wow. Eye na kan no asam so le ma from bag na me ko. Na mo sisa ni we nyina mo mpe. Akoto abama nko munya ato ama wo mawie Ghana ye democratic nation ya to ama na wie obedi so no okode a sanfum so ne nkonko ye bi vai tie ni yo so ya ni na se mo ka kire mi wo si ye je sa de ni tu mu no na this ya prepare dada but na ye no wo se ye wa aba mu no ye ni intel send this ya prepare na eto bebrebe a omu yi election day no ni na unregistered. What ya tio why etia da bia no me yana me nkase oyo me nkase obi nyadio but me hwese ye to opposition no because voice the NDC ye ko fa leadership o mo mle pa dia ye to nye power ye ka no kwa che ye ho ya leadership aw mani a den eti no mudi kai so o meti chema wuntumi asate region na one TNDC omu ye eboa wo mu se omu yusu asate fo na omu se ye NPP na kutia chema wuntumi asate region and omu take advantage and na kwatia ye ha adia na ye meya a me bla ika ya na so me da bia na me ka se na chema wutumi kokoto a no bia ni na chi me ka se voice me ka se 2013 2014 na Joseph Yami eye deputy regional minister ewo Asate region me be ka se bi o kan ye ofra Kwame Adinkra ewo NJFM Kwame Asante weje bi ba to abani bebi to abani bi wakasa wie ya na utumi so fly ya so Kwame me so me catch obi ase obi abato na aba wa Asante weje wait yo asa we on anu ne ya na ye me yasa Owusu okan no ka say ya me so ye bema da no onyi ni ti no onyi ni ti wait yo okatera so Joseph Yabi ka say we yo but who to be the awarding the 2 million couple man the 2 maybe a man can die a man part to coffee book what ya to me so still what jenna what me when ya I'm say do baby mama kwa no kokuma say your friend won to me man ya we ansa na waba me na me ka me tro my boy what ya used to ya call for and ya shut am ya jelu to me NDC omo strategies sir omba break Asante region and their form way mama chow NDC agenda mo na Asante region almost 2028 almost so munya 40% almost so munya 40% etu omo di bi almost so bu breaki ha eti leadership na maye mo humma mu Asante region mo play you know maye di na me hwe mo penka bo mu
ye twitwa nkofo na ntini ya satifo ni bi mo amukofo ni di ye na wunya bia na ya oya na wo se no but ye me Ibrahim a mo se Ibrahim de onya Ghana ni asatifo na kuma Ibrahim o Ibrahim onya Ghana ni Ibrahim onya Ghana ni na Ibrahim onya Ghana ni sikato ye sikato kwanya himfie mu na sekom na yesa adwuma amogye koma ayi ahemfo no ebinum no a omo okodi nyina onye adwuma nti odipende won sa ase ne na asefo so enti ye sika kakra bi ba na ne ti ada me se sa na o maye enu nti me see the pan am ne kasa onye me girlfriend oye madam for but one ne boyfriend na o boy ni soja ni ana ne edi komo ana na boy no kasa wa be hwe mo ta be hwe se me ye politics na ohu se me kasa no osle se ana me se sa no se one NPP enti asem boy sha ye leadership na ye penon ye leadership a omo ni ye den spiritual physical omo timni andisi asi anamu etu wo candidate voice ko busa candidate ne say oba so osaba no on che on strategy oba timni win andisi 2028 oza bubusa questions eni so ka bibi tra na budisu oza bubusa no questions the NDC the NPP amo share din omo teche ekofo de tumi unani nya de be da rotima de power mi busa ya na obi say omo payikufo say ensuanyunu ensuohie emfa nipa na ensuanyunu fa mama ka asabcho ha meba 2000 ko bi so omo payikufo say omo ye mla ko mo de power free NDC sem Oma paiku foka se eso shefa ni pa eso ni fa ni pa ko ba je akonya ni 2000 no wa ma no eso nyuro oba ni so hye da bia ma kwotwe sa asem no e de be ka se oma paiku fo se eyi eso hye de emfa ni pa eso ni na fa ni pa da bi unim 2000 buso bia na 2000 abato na ehu buta eso pipi Kenya omo e mo mani ye den eje power o kwaje power free je rinsem na afo se ye easy ya na mo no ye ka trem se me o obi abe maintain na me ni problem but mo musa mo se ade andisi di ye fa mu no mo kwofo no mbetimi ne andisi afasi ana because to me je no Bible ko void Bible kwaso so mam ye ko na ne de so meboa na akwaje tumi a obakọ no ayi Bible ena ye de ya trawa me achecheche ma utumi akotum 20 years he mo de montana na mo ni to Ghana so what ha who your leadership now ni so do oni ba to asofo so akwa pa asofo fo achew no matter ma people alusu dia energy because 2028 who your sofo na do ho ba ye ba bosu ba o me mani wura so de dan bia mu afi ye start campaign mani wura so de dan bia mu ye ba bosu etiye samo voice me who be open as na so be maintain na mini problem babusa ne say NDC and ye di omudi ye famu ye omo wa ba mo mu cross soldiers asa kura gato boys ekura police sa leadership no e de no ya fa ho because the me metete the sumatri no voice 2020 enye is sao me bi sama ya me ka magye tire na happy this year ni wo ho no
Almost soldiers, almost police, CSOs nyinaa ɔmo atɔ ɔmo media fo nyinaa ɔmo atɔ media eti ya na mi pese mi busa sɛ leadership na mo si ye maintain nkɔfo bi no ɛdeɛ strategy foforɔ na ɔmo de ba because me hwɛ voice a otimi yɛ life na Nyankopɔn gye no efiri na yim na voice yɛ life da bia boss NPP be ɛbɛkɔ so na Ghana fo tie ne enye leadership ɔmo protect ye vote a voice adwuma wo ye enye waste Deja also ja leadership asem we ne to asem ne so ne leadership asem me kra ni. wɔn wɔ sɛ mo NPP fo mo nyinaa mo yɛ nyaatwi Pe ade. Why David you why Shadia this you Emma ɔmo kasa no ɔmo nso mimi yɛ akora no yɛ general secretary mimi tiɛ yɛ adwuma sene why Shadia somehow me bisa no me se ko bisa leadership na ɔmo so busa ba bi woni say yɛte abamu no ɔmo trauma NDC bu fire so na yes wo opposition no strategy brand of the BTNDs tinu sɛ ɛsɛ yɛ sim me da Maya me ko Maya me dey be security wise me this time ko 132 me asema okay aka 1 minute I come 1 minute voice me busa me say me busa me see me busa as a host mo see ye maintaining nkofo bi but me ka say ye tia ba mu no omo ye call meeting ye ne national security ne you soldiers call meeting omo ji tumi so omo ma soldiers enyu sutu omo ma police fatu ma omo ma soldiers ma ho but na ye mo won say omo anya intel say NDC abo mo because me kai say ma ya o kai say me be card of platform bi say NDC di payi bi aka cha be say NPP abo mo ho dia abato no be ye hu ma NDC but NPP amo mo dia NDC be wini abato e wini parliamentary more vote what I say me can 2024 and no thing I mean I'm for them as I say me say me pen kofuo bi no because me kwa na me ni abamu no na me intel say NDC ye wait nso ne nyinaa akyi ewie no yo ya da se ja aka abese mo asem ya da se ai ekosi sen obaya na ado na ye ma ye fe ne sen ye yi nyina first yi obaya ene asofo ye gya wo mo ye yi the first commenter etime da me moti me say NDC cross soldiers ekwa police ekwa street boys omo de get power 2028 MPP leadership na mo see ye maintain no mu musa questions wo ho e me won na yam yo me kata bi voice me da say yo me da se ja also and my I want to miss you. It's still possible or 5 minutes it's still possible other when see me o mu nyina he mu amo da ye friend says January friend say 83 or 87 na chi e mu nyina mu ye yawa mu ye yawa my ope why ya me beji o ya igbe new ya oni me kasa aka se me busa no wa ansam yo me say omo obje tu mu say mema police enfa tu ma bisami police mema so ya se ma omo anya ti o national executive so me mo ba akudi omo ntime anya intel say NDC abo mo the animal chobe at the end of first one by see I share a lesson you you be brave organizer the animal chobe na me ya akwa voice men kasa bebre but the can say you be a me ntwanto I want politics and into some can be now want to say an office at the mecano unim and I want to make nyadrian Yamiadum say knowledge able because of internet. The can be I want to make nyadrian. Wow, phone now, Koshisha, Ubehu.
ɛno ɛnyɛ de obi na ɛka ma wate sɛ Ghana Education Service for Statistics na ɛda hɔ no ɛnyɛ me na mekɔtwerɛeɛ ɛna Ghana Education for Figures ɔmode aba sɛ schools ɔmode aka ho no ɛnyɛ me na mekɔtwerɛeɛ Roy Pacho Kasakaisia kakra me wɔka wɔ asɛm bi no a wobɛtumi aka fa education no ho a yɛsi yɛntie saa nkɔmmɔ no bi mu Dio bit to assume metie. kakra me wɔka wɔ saa deɛ no ho no de na meka akɔsia ne sɛ saa ɛne bere no ɛne sɛ ɛnyɛ me a ɛne ɛnsɛe ɛngu no ɛno ne yɛ ne ɛne nam so anɛ ama NPP abɛdu sɛ abrante bi kasa si fam sisi ha na ɔka bibi sɛ Cheda hotel na ɔmɔgye no ɛyɛ chachuchi kata ɔyɛ NDC ni na sɛbi ɔyɛ amunani ɔne na ɔyɛ lawyer ɛma ne nua ɔsɛ ne bibi nti ne indirectly no and directly no ɔmo san gyadeɛ no de akɔ NDC din mu case ne start wɔ NPP time sɛ no kura sɛ deɛ ɔka na menim na otumfo abu yɛbɛ aka kasa kwan bi de ato hɔ sɛ ma wasante sɛ ho hia ho no woyɛ asanteni na wɔ platform esu ene na wotie me na yɛ wadwen sɛ kyema wontumi na ɔmode ayɛ no ana woyɛ akani kyema wontumi na ɔmode ayɛ no Cheda na ɔmode ayɛ no adeɛ bɛkye no na yɛ bra ne champon ɔno so yɛ akani adeɛ bɛkye no nyɛ na ɔkɔtɔ hotel na ɔmo yɛntɔn sɛ abɛfa yɛ ama Ibrahim adeɛ bɛkye no na yɛ ebia oforiata ne akɔgye ne data bank yɛ ni bɛba yɛ ho so no na akanfo na yɛyɛ over 50% or say close to 50% na yɛka yɛ ho bom anka ebetimi erule Ghana no yɛgyae ama minorities ni mom ayɛ united agye ɔman na fi ensem Nigeria for Yoruba wo say Yoruba for no a wɔn di Nigeria no Yoruba no komu a nchichemu wɔ mu te sɛ deɛ ɔba yɛ kan ne mu nso anchichemu wɔ mu sa nso ɔmo na ɔmo di so sa Igbo ni ɔmo ma ɔmo di da ɔna ɔso yɛ hwan nso mekuro mu akanfo nko adeɛ de bia na ntitwitwa na voice o kan sɛ na wo kyerɛkyerɛ na wo yɛ emotional na mewra ho sɛ ente yam papa sɛ yɛbɛtumi atena sɛ yɛkɔ akɔgye fufu voter regional chairman of NDC atoma ma na yie nkebe yie die na nso hwɛ enuanum bebree aka bi nka bebree going forward no sɛ party ne pɛ sɛ yɛyi a ɛwɔ sɛ NPP ne yɛde tete yɛma yɛde tete youth yɛde tete yɛbusua ɛmɔmɔ tell sɛ the NPP ɛyɛ tradition ɛyɛ religion ɛwɔ sɛ yɛde conscientize yɛma ɛmɔmɔ hunu sɛ NDC party ne yɛ party a ɛyɛ abusuefo party ɛnyɛ party ɛwɔ sɛ wode wo ho join sɛ woyɛ akani a na yɛn starting finance anya saa ne ɛkɔyɛ sɛ onipa no onyi na so kusko no obehu sɛ ade papa ni a Akufo Addo free SHS for no mo ba benya free SHS no so mfa so efi ho no mo kɔ nursing school efi ho san kɔ university